biyang di tao. Naimbang nga oras mo, Linda. Umayak man. Ha? Jano? Oh, kumusta kan? Apay nga itakala nagpakita? Pasensya ka, Linda. At idug asalay sayon. Oh, ala. Sumrag ka. Kaya gyamanak. Kumusta ang tikabsat mo? Ni Florida. Damag ko na bayagan na nagsina da iti asawa na. Wan, nabayagan ang nagsinada. Kat saan mo ta na nakiasawa ti kapsat ko? Iso na lang, tanabayagan anatay ni Florida. Anya? Apay, anyat din patay na. Nagsakit. Nadagsan na sakit ti kimpat kan ko ana. Kat saanan anagasan. Manipod nagsinada iti asawa na. Ison tinangrogyan na ang nagsakit. Kasta gayam. Ti anak may, kumustan? Nasaya at latati kasasaad ti anak yo. Agtrab-trabaho iti may sa kumpanya dito syudad. Kinsila ti tawan ti anak mo, idinatay ti kapsat ko. Iso asya kon tinangpaadal kon ko ana, aging ga anakalpas iti kolehyo. Kasta gayam. Iso ngay mayak. Tao may kusulnitan tinagkurangak iti anak ko. Oh, kasta gayam. Kaya't ko makita ti anak ko. Ala, uraya mo, Jano. Tapat siyak apaawi den dayjay, manipod iti trabaho na. Ay, anak ko, balasang ka talagaan. Malagip na kadipay. Ha? Wala. Da kayo ti amak. Ubingak pa'y idinaodi anakita ka. Nga malagip ko lata ti rupang. Apay nga da ka? Umay kayo kumakumastaan iti inam. Nabayag magaya mo na natay ti inam. Wala. Nga apay nga ita ka lang agpakita. Ita tadak kelakwan. Ita taadan trabaho. Saka kundi pakita kanya. Ay, pasensya ka na nakaw. Ngam no saan ana istorya ti inam ken ka ti makagapaw. Ikan na iti gundaway ko amang ibaga iti makagapaw. Didak ngamin idi kayat dagiti dadakkel ti inam para ken kuana. Iso pinagsina da kami. Nakurapayak lang ngamin. Ket bak nang ti kayat da apaki asawaan ti inam. Iso manawak. Ket nagawid ak iti probinsya men. No amumla ko no kasano ti iliw ko kada kayo iday. Kaya't kayo ang makita. Madan asawa ti inam iti day di agundaway. Kinapudno na. Kanayon ti panagapad ang mami kanday ti daddy. Tababairo mat ni daddy Rudy. Iso anak sinata. Kat nangasawa iti sabali ti agsyuman kanya. Edi kwan, nagsakitan ni mami. Kat ison tinpatay na. No amukla ko mahakasta tinapasamak. Nagsubli ako madagos ditoy. Sige, tagi na naakpay. Nabanugak iti trabaho. Nasapa ka ita simrek iti opisina, Amara. Wen, tamabadbad tripak ije balay, Grace. Ha? Apay? Simmangput kit din dyan nabayagan ang nagpukaw nga amak. Itatad ang trabaho sa kundi pakita kanyak. Ngam idi ubingak, uray an niniwan na lakuma, di pa'y nagpakita. Ha?
Ala, rombang lang agyaman kan agragsak ka ta nagpakita kan ka. Amok tumat la akwarta na ang tihabol na kanyak nga anak na. Ay na, no makitam ko matilangana. Nagdungrit alakay. Patibado na, pisang-pisang. Uray ko ma, no nagsapatos nga may dito syudad. Saan? Tanaka-tsinelas pa'y. Nagrugit pa'y matjay tsinelas na. Ala, saan anasayati kasta nga ibagbagam ija amam friend? No kasta tinakitam kan ko na, di gatangam ko maitigamit na. Ay saan? Awan tupay na itultulong na kanyak idi agis eskwela ak. Ni Auntie Linda amin tinaggasgastos idi agad adalak. Sa itata nakalpasakon kat adan trabaho, iso ti agnuman. Saan ang mabalin? Grace! Agawid akon, Linda. Ket agyaman nak iti panang bisita yo kanyak. Awan anyaman na, Jano. Nawaya kalata nga umay diti balay iti anyaman nga oras. Pasensya amon ni Mara. Gapo iti panakilangan na ken ka. Angam kasaritak tumanan. Bagbagaak ti kaanakak. Maawatak ni Mara. Ngamen, ado tinagkurangakan ko na. Ngem aramida ti amin nakabalak. Tapno makasubalitak ko na, Linda. Jano, Ay, umayak tumanan. Ta ituludan kayo itinatagkan prutas. Ado timulak ije probinsya. pagyamanak met Jano. Ala, ano sam ngaron nga ay aywen ni Mara. Tapatsyag, makapanunot tumatla ang dayjay. Ni, adda kayo magaya man, Uncle Jano. Kumusta nga iti papanyo iti syudad? Mayat, veron ka nakaan. Nasarakak ti anak kao. Iso na lang, tadyak na danon ti nana. Tanabayag gaya man na natay. Anya? No amok lakas dyan tinapasamak. Sinapol ko kumaida-iday. Nabayag gaya man na nagsinada-iday itinakiasawaan na. Anyan? Ay, awan mo ngamin usam yung ag-cellphone. Tapno adda ko mapangkontakan nyo kadakwada idi. Ay, dak mapilit ti bagay ng cellphone. Manaktakla day ta. Wen ang makatulong day ta kada tayo, Uncle. Nang runan magiin na dayo tayo. Ay, isaanin ka na kan. Uray, taag biyagak met nga uray awan cellphone. Mi, nagadumanan ti binuras ya prutas ken na tang, Uncle. Anya day ta ila ko yaw. Isaan? Ipan ko jay sudat. Taitad ko iti kasinsin mo. Ay na, kayat ko kumamat na makita ti anak yo. Jak mamapanawan dagiti babasit ng anak ko, Uncle. Malabay am. Ikuyog kuntaw nga gawid ditaw eh. Ah, talaga? Alamang ka ron, tap na mamamumay mo ti kasinsin mi. Bayam, ikuyog kuntaw. Ditaw ti imbaga ni Linda nga ayan ti opisina damara nga anak kao. Ay, dito'y gayam ti pagtrabahuan na. Ay, nagdakala na pasdag da ito eh. Ay, agtugawak dito'y ruwar. Tadamat pagtugawan dito eh. Urayag ti ruwar ti anak kao. Tagawid akmatla no madamdama. I love him. Ando pa sinasangararan midan tayong tumigan. When nga rin, friend. Katay ti anak kao. Mara! Apay nga da kayo dito eh. Mangibabain kayo. Ay, adaimpan ko ije balayaw aprutas kan natang. Ala, Grace, mapantan. Mabitlaan. Asino ka din ni tata? Am-am Saan? Ala, mapantan. Kat sumuro takpaylakan ka ija balayo. Agpalabasak iti oras ijay, Grace. Mara, apay adi ka nagawid idi kalman. Masurunak. Imay kat din ni tatang ija ayan ti trabaho. Naimbag
Tajay la ang gayam ko tinakakita kan kwa na ijay. Ay, kababain tilangana nga imay ijay. Ha, nukasta, ibain mo ti amam, Mara. Wana, tanagdungrit. Ipadlaw na nga awan mabalbalin na. Di na pala idiretso ti kayat na, adumawat iti kwarta. Anya ka kadi, Mara. Saan ka a pinadakkala kasta? Iso amabalin ka di. Respetuam ti amam. Uray anyat napaspasamak iti kalabas. Amam lat tadayjay. Iso a respetuam. Makapaawan ganas mo't ngamin, ante. Maulawak manan. Anay ko, ang sakit ti ulo. Anyat mapaspasamak ka na kayo, auntie! Auntie, apay ang pinanawan dakmatan. Kasano ang payitan? Friend, makipaglading ka kiti napasama ka ni auntie. Agyaman ako, friend. Kalati, papatay ni auntie. Gapoy ti pan nakaatake na. Diyak impagarup nga ilaylayon nanti matay. Auntie. Apay, anyat mapaspasamak dito, Mara. Asino day ta nakalungon alamlamayan yaw. Nan ano ni Auntie Malinda? Grace, mabalin ka di. Sabtaman pala ang digitagsang pata sa nga ili, Jarwar. Ay, Wan Mara. Sige nga. Ay, ala. Sobrang kayo. Natayan ni Auntie Linda. Anya, apay, anyat impatay na. Natake. Ala, ingkang tugawan. Panawanak dito yan. Oo, Mara. Anyat planom, itatanatayan ni Antin. Ilakok ti balay mi. Tagsapo lang iti sabali apag naana, Grace. Anya? Apay ngay. Diyak kaya tagnan ijay. Tagmay may sa akmatan. Agbalinak laan na liday, no ijay ti pag naedak. Anya? Kan tapno mailim mga ti amak. Tapno din akong masurutan iti sa dino man apapanak. Apay ang masapol nga ilang mangam, kat amam dayjay. Di ka kat agyaman, ta dapay ti amam anabati a kapamilyam. Natayon ti inam, nataymat ti ikit mo. Ti amam laengen tinabati a kapamilyam. Kayat mo ay ti agmaymay sa. Amok tumatla akwarta laang ti kamat ti amak kanyak, friend. Iso abay bay amon. Kan makiasawa akon. Tapno sa anak nga agmaymaysa. Uncle, makadlawak Saan na nakas iti sigud ti kinaragsak ti rupayo? Kasla kanayon kayo mutun analiday. Kan di kay samutun mapmapan ijay syudad. Uwan, tadya ko na mo ti pangsuruta kay ti anak ko. Tamanipod na tayo ti ikit na. Inla ko nanti balay da. Kadyak amonup sa dino ti pagnanaadan na ita. Anya? Apay, di na imbaga kada kayo ti pagakaran na? Saan nga road? Ay, awan kontak yu kan kwa na aya, uncle. Awan, ang bayamon. Talaga siguro ngawan patag ko kanwana. Ha? Nga bekar kararag ka o. Asa pa'y ko ma. Tamay patag naktumot lati kasinsin mo. Pat-pat gakunay ni marang anak ko. Ala, bayan nyo. Sa pulog to ti FB account na. Tasyak ti mang kontak kan kwa na, uncle. Alaman nga ron balasang ko. Kitagiaman ak. Pumanaw tani ti pagababangan ta. Tagnaid tani ti balay, marahani. Agkasartabay nga umuna sa tagdan na, Josh. Kat umadani matan ti kasarta. Makalawas lang ang ti urayan agkasartan.
Josh. Isuabunagan tan dagiti gargarat mo di apartment mo. Agnaid tan diti balay. Agasawa ta mo ti mabit. Oh, kumusta ti ada asawa na? Kastoy, naragsak, Grace. Nakasingsingpot ni Josh, anak ki asawaan. Wen nga rod, friend. Iso anagasat ka, ta nakatumpong ka iti kasken ko na anasingpet. Naimbag ka pa'y. Nakasapol kan iti kapkap na kamalalaki. Ngamsyak ngay, awan pa'y. Ay na, dumteng tulata friend. Sanak matkiting agdardaras, friend. Tanarigat ti agdardaras udos. Sa bagay, ubing ka pa'y. Alam kita tamangan no agbaak ka. Ah? Katno kasta tigasat ko akit. Awatag friend. Kumusta ti pa nagpa-check up mo, Mara? Kumusta ka no ti sikog mo? Isugayam ang nagdakkel to'y si Kugo. Tagayam, singin ti agbalin nga anak ta. Anya? Ay, nagsayatan. Dua dagos ti anak ta, no kaskasa no? Uwan nga rod, anong kabaulak nga ta nga ipasngay? Kapailam, si Kapay. Ala, di ka nga rot agbambanog, wen. Aywa naman na imbag ti sikog mo. Tapno na salon at danto nga ipasngay mo. Ay na, naglulukmang dagiti singin nga anak ta, Mara. Dua lalaki. Naimbag lakit din. Tanain normal ko nga ipasngay dagiti singin nga anak ta. Ay, makatanggadak ko man. Tapno makatrabaho ak manan. Saan ka nga agtrabaho? Tasyaklatan ti manggad para iti panagbiag tayo. Jack kayat ti ag full time, mami. Kayat ko lang tati ag trabaho. Pasensya ka na. Diyak maitalak iti sa bali dagiti anak ta. Sikat ni kahit ko amang taripato kadakwada. Di kay baybayan. Ipay ko amin nakasapulan nyo kadagiti anak ta. Nabayagan day ta nga uyak mo Josh. Di matla agim imbagan day ta. Bunir na. Agim bagak to malang. Gagangay la siguro na ito eh. Gapo iti klima. May na. Agidak pa man. Tamarik na tinakaroban ko bakit. Agsasarunumat nga ti pa nag-overtime mo. Kasano kad adi ka mabanlog nga eh. Abay, kasla marigatan ka nga agangas. Saan? Ang kaslada na dagsana banag ang nakapandag iti barokong ko. Anya? Abayan nga eh. Hala. Yung kasi kasundag iti anak ta. Tayo turog ko bit. Ringan anak ta hinton pandangan. Tayo inanak lang bit. Mara. Agring ka, Mara. Ne, abay Josh. Malikat anak nagangas. Tulungan lang. Abayan. Mabit lang tagpatulungan. Itaray da ka ni ospital. Josh, nakarumot gaya man ti sakit mo iti puso. Labayagan. Masakit ko na ito eh. Insultang ko tinagtumari ti agas. Tatiyam mo ko. Naimbagan ako na. Ngam kay marumat gayam. Apay ngay, abinaybay ang tibagin. Kasano pa itan? Di ka madalagan at agimbagak pa eh. Agbiagak pa eh iti ado atawan. Hello, friend. Kumusta? Itamang pa nga imawag ka? Grace, ni Josh, awanan. Ha? Awanan nga? Natayan ti asawa, Grace. Anya? Sige. Umaya ka dagos dita. Bye.
Awanin ti asawa, Grace. Kasano kamin kadagiti anak ko. Anyan, nagkasangat nga agpaisong tinapagdang ti asawam. Anya nga awanan ti mabalinan tayo, Mara. Saan tayo atengal ti biyag tayo? Iso nga aklunan tayo tinapagdang ni Josh. Grace. Ala, no kasapulam ti tulong ko. Ada aklaang dito ay gayam. Si dada anak at tumulong kada kayo. Agpatibkar ka kuma para kadagiti anak mo, Mara. No, damayat ang mga asawa kang ka, makiasawa ka, Grace. Total, 2 taon matay na natay ni Diyos nga anak ko. Nanang? Takno, ada ka duwam amang biyag ka nagiti anak mo. Tano siya klang. Awan lat may panamna makatulong ka. Tanay, sa anak mo apinsyonada. Kanwan gayam, ipaabang ko di kwarto yung agi ina. Ay supaya pangalak mo, itigatang ko iti maintenance nga agas ka. Abangan, ti kadakak. Ay pasensya kan. Saan kayo papapanawan? Ngamno kaya tiyaw, ang kakasilid tayon kadagiti apukok. Uray, ta medyo nalawa mo iti silid ka. Sige. Tanoad dawayak. Agsapulak to iti pagabangan mi, nanang. Sikatin ang ibagay ti dayta. Iso ang makaammo ka, Mara. Nakaturugan dagiti anak ko. Basit asilid to'y inabangan mi apagyanan mi. Ngam, okay lang. May mayatan ti kastoy. Ngam ti makikwarto kami iti istrikto kan suwapang akatugangak. Manipod na tayo ti asawak. Nagbaliw matan ti nakilangan ti katugangak kanyak. Iso anay saysaya atan no lumasin kami. Jack pa'y makaturog. Ag cellphone man pa'y laang. Pangalalak iti turog ko. Ne. Agdamat gayam nag-message request kanyak. Itala ang malukatak daytoy sino nga ta daytoy? Hello, insan. Ni Veron daytoy akasinsin mo. Kaanakan ni tatang mo at Jano. Kasinsin ko kano? Replyak man. Tadamagak no kumustan ni tatang. Nice meeting you, kasinsin. Kastamat kan ka, kasinsin. Anak ko gayon dagiti kakadwak. Ni tatang, ayan na ka di. Ala, umay ka. Mapantayo iti ayan na, Mara. Kailiw kon amakita ti amak. Tanabayagan asaan kami anagkit-kita. Ala, mapantayon iti ayan ni tatang mo, Mara. Mabiit man laang, insan. Apay ngay akambusan tumat tuy imayan tayo. Aday tati pansyon ni tatang mo, Mara. No kasta. Uwan, Mara. Natayan ni Uncle Jano. Apay ngaya di na kami inuray kadagiti apo ko. Kunak numasang patanda ka. Tapno makapagkidawag kuma iti pamakawan ka ni ka. Gapo iti ipagpakitak iti kalabas ka ni ka. Ngam natay ka man kaya man. Diyakon na ipakaamukan ka ti ipapatay ni Uncle. Tadi mo mat namin linapatan ti chat ko kan ka, Mara. No ka
Ano ba'y anamiris ko ti bindot ko? Akayat ko ti agkin daw iti pamakawan ni ti amag. Kanaagdadan na kami kuman ka iti anak ko. Ngamawan matgaya man. Tatang ko. Pakawanan ako man. Adto'y dagiti papeles ti dagaday di Uncle Jano, insan. Imbilin na kanyak dayta. Si kakano ti pang tudak iti daytoy. Ta si katimang tawid iti napanawan na asanikwana. No kasta. Adda sa ni ti amak. Adda, Mara. Nalawa ti napanawan na adaga. Idi barupay ni Uncle Jano. Impamaysa na tinagtrabaho. Nag-abroad. Kat idi nakaurnong. Gimatang iti sinukay na adaga. Aging ka nga imado ti urnong na. Kat gimatang manan iti nayon ti dagana. Ay, kinapudno na insan. Sikat isang kadakamat na. Para kanukan ka ti panagsalukag na. Tapno masulnitan na kano tinagkurangan na kan ka. Diyak na impagarup. Akasta ti kinasing ti amak. At andang ang kapsutan. Gapo iti pan nakakonsensya. Ang babawi ngam kasano amasulnitang tinagkurangag. No awan matan ti amag. Tatang ko. Konsensyam ti kalaban mo no tay tao di mo'y kikan iti importansya. Kat isugayam ti pudno amang ipatpatag unay kan ka. Alagagayam, ditan tinagpatinggaan na itapakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami manen, Diyos tagngina iti tunggal maysa. Biyang ti tao. Hello everyone! Long time no hear. Kada tayo manan amin. Welcome to my YouTube channel, Jenna Almoite Drama. Naimbag nga orasyo amin. Sapay kumata safe tayo akanayon. Babaan ti panarabay ni Apo Diyos. Sakbay ti barumanan nga episode, kablawan te pay ni Ma'am Remedios Ramescal di Nueva Vizcaya, ni Ma'am Carmelita Galvez, ni Merenciana Garzon, kan Los Constantino. Katita, hintay nga ro dandanggan ti episode 306. Dito'y drama tayo. Biyang ti tao. Ay na, simbangput ka magaya man na naggapoy dyan syudad, Jimmy Baraw. Walang tay. Ay kay, aking balay ngay, di ta may patpatakder di ta sulariyaw, Jimmy. Siya kang tay. Basit la balay ti patagder ko. Basit matlat urnong ko ang trabaho i syudad. Ay, ay, imbag managam. Ay, awan pa'y asawa. Agi patakder kan, iti balay mau. Walang tay. Tapno daman matpagyanak. Jekabsat ko ngamin tinang tawid iti balay ni. Kat mabayinak mo na makikabalay ka na ko na. Nang runa kat umadaaron na kita anak da. Ay, kumayat Ay, naimbag ka pa'y. Baro ka pa'y laang. Engem adan balay mo. Ay, yap apal ko jay anak ko ken ka, Jimmy. Tanay, adan pamilya na. Nga makikabkabalay pa'y lang kada kami. Sana bali ano ada trabaho na ante. Nay na, awan. Ha?
Masabtot mo ang makikonstruction. Nasakit ka no ti ulo na ang mainitan pa. Iswada kami kani uncle mo ti mang bibiyag kadakwada. Sapay ti kasuron kaw. Anak da nga anak. Hay, maistresa. Ala, ante, adan tulap ta siguro Makasapol tulap ta ni insan ko, iti pagtrabahuan na. Awan latamukon ka anakan. Kasanaw ang makasapol, kat saan man nga biro kiti trabaho na. Ina. Awan man bagasan. Isa ang langaging gaintong bigat sa nabatay lakay. Ala, tayo nakagpakiskis intong bigat. Dapay may sasako na bati nga irek. Ay, awang nga rodon ate maipakiskis no maibus dayjay. Sapay masikog man na jay manugang mo. Dayjay mula manugang mo. Sikog! Asikog. Ang muna nagrigat ti panagbiag. Agam sikog paila. Sikog mo ta. Duada iti anak ta. Sadla di manugang ta ti pagsawam iti kasta. Ay, nasaysaya siguro no lumasindan iti pagnaidanda. Tano addada akanayon iti pudirta. Mang namnamadalatan iti tulong ta kadakwada. Ta papananda kumagay, kawang babalay da. Ay, dahi tangarot ti problema, lakay. Di nalatultulado, jay kasinsin na. Nakaurnong iti pagbalay na. Uray basay, basta ada pag naidanda. Nanakamero da dya kasinsin na. Baro pa'y lang amunan nga isaganan ti masakbayan. Kain ti masakbayan to, tagbalin a pamilya na. Ay, kanod to nga tabot nga nakem ti anak ta. Umad-adon ti putot na. Ang maging gaita, di na pa'y lag sa apol mo iti trabaho na. Pagbagan talatan, barang makapanunod to. Lisa, apay no agawid kayo paila ang ijay balayaw. Agbakasyon kayo. Ikuyog mau dagiti agaama. Tsak kaya tagawid ijay nanang, tadaangkit dagiti apo ko yo. Amangan no kumaro ti uyot dan, makalang abday ti asok ijay balay. Sumusunal ngamin nagiti kakabsat ko, kanuray dananang kantatang. Sapay sa andarom wari ijay balay, iso nga agat asok iti uneg. Ay, nabayag sabutan, adi kay nagaw-awit. Abay, di mo mapanyilaw dagiti anak yaw kada abalayan. Ay, iso dalangan at yung may agpasyar ditoy. Kan may sa, nagawid dagiti dua kakabsat ko. Ado kami unay ijay balayan. Awan pagturukan ijay nanang, tabas iti balay mi. Ay, kastaya. Kaano nga tangay? Amadaan kayo iti trabaho, iti anak ko, Lisa. Ay, pasensya kayon atani, masikugak mo ngamin. Agaplayak ko mga agtrabaho nga masikugak matan. Bagbagaan mo ngamin ajay anak may. Tangay, saan na kami ading denggan na dadakil na? Sikan timang bagbagakin ko ana. Dagdagan nga trabaho, bareng sikat denggan na. Kanayon kumot adagdagan, ngam di matlatag kirin. Ay, di lamas yan kada kami adadakil na. Imbes ada kayo timang tulong kada kami saan? Tada kami may timang pakpakan kada kayaw. Agraman gatas dagiti anak yaw. Da kami ti agdis-diskitar. Ay, mala, pasensya kayon ananang. Sana bale, tainton makaanakak. Agsapulakton iti pagtrabahwak. No, di ka man agsikugan Ha? Kitain niyo mo basay, Lisa. Awan trabaho yaw nga gasawa. Iso di kay anak nga na. Tawan mo't ipakan yaw. Kano nga ya mablisingan to'y balay mo kaanakan. Nalpas mo tayo. Inton no may alawas ante. Ta, ang diskitarak man pa iti pangnayon ko iti kwarta kagastusan. Ay, no kayat mo. Nayunan me ti maparte. At datay tarakan me ni Uncle Mo apataw. 5 apataw adadakil lagi jay. Ni, nagadon nga yan te. Saan na, nakababain. Ay, na,
painam ko ma. Kas kalasap sa bali mo. Kas la anak mo di pangibilbilangan mi kada kayaw akakaanakan may. Manipod na ulila kayaw kas lada kami ti dadakliyaw. Ante, Isuadi ka kadi agpapain. Tulong mimutkin ka, kanakan. Basit laba nagdayta. Jimmy Baraw, umay ka mamigat di tabalay. Ninayo nagtinagluto, tainlakam ka. ha? Ay, sapay nakaluto ako nante. Ay napo, pangal daw tun ati linutom. Basta umay ka mamigat di tabalay. Taag sasago tayaw amangan, kaanakan. No, kasta, saan kan nga agsubli ijay syudad, Jimmy? Sana nang kal. Agtalo na klanga. Talunag ki talon may. Ta saan mo tamasangot ti kabsat ko. Tandamat ngamin trabaho na. Ay kaun kaanakan. Sayang jay talon nyo no saan amamulaan. Sapay medyo nalawa. Ay Wayne, tito'y kanton amang rabi iwan. Ta ilak amanda ka iti kanam. Ha? Ay, sana nante. Ijayak ton balayamang rabi. Ay na, di ka kadi agbabain kaanakan. Masyan kami ngaminkin ka. Tag may saka di tabalay mo. Kan maturog ka pa ikik di dito'y balay. Ano kayat mo kaanakan? Ha? Manyat serbiti pinaaramin na balay na nga ay, no di na mapagturugan bakit. Kasi nga road. Awan kadkadwana. Naimbag dito'y balay. Tada tayo akadwana. Naimbag tulaang mga sawan ta. Hadan to kadwana. Hanggang awan sapay mo nubiam jimay. Ewan pa yan, te. Uwan. May mayat mutlaan no. Agtalinaid ka aparaw. Ta narigat ti biyag itan. May mayat ti single kanayaw. Ta awan pampanunutang. Bagimlaan ti itigudang. Apay, papanawon da kami dito'y balay nanang. Saan kayo papapanaway? May mayat mutlaang no aglasing kayong iti pagnaidan. Tapno amuyo ti awan kada kayo. Kano agnanayon ti kaadayo iti pudermi iti amam. Saan ka amapuwersa nga agtrabaho? Anya? Para mutlaang iti pagsayaatan nyo ti pampanunutan. Nataw anak ko. Kasano? Nuawan kami iti amam. Kasano? Ang makasuro kayaw nga agdiskitar iti kananyaw. Nang runakit na'y, umadadam dagiti anak mo. Iswa sapay ko ma saan nga agsaksakit tinakam mo, Wine. Kay, papanan mi nga rodon ngay. Awan mo't pagkakaran may. Agsapulak iti pagnaudan yaw, anak ko. Jimmy, kanakan. Umayak man. Ay, ante. Nakayod kaya. Wine, idagasan ka iti pinalingkik nga ikan. Ataw, makaamu ka namang luto, Wine. Allah, inlak-aman dak man ante. Mababain akon kada kayo. Nakasingsingpet kayo kanyak. Ay, na, atay ka man din. Kasla anak nga rudan, ti pangibilbilangakin kakaanakan. Ay, wagay am Jimmy. Aday bagak. Kahit sapay kumataw, manugot ka iti daytoy. Ha? Anya na ante? Apay no, agnaid ka laangan iti balay. Total, awam mo lakad kaduam dito'y balay mo. Ha? Ay, saan ante? Ado tayo agkakabalay, no? Mainayo na lang ang kabalay yun. Saan, kaanakan, ta sumublat da insan mo anato, kanti pamilya na dito'y balay mo nga agnaid. Ha? Ay, awam mo sabsabali ka da kayo kan insan mo. Ta, kasla agkabsat kayo. Uray agabang dan ano ko. Ay, kwa, ante. Ay, kaanakan, agpakpakaasi naimbaglakin ka tagmay-maysa ka. Ngam da insan mo, nagaduda.
Iso may mayat no may lasinda iti pagnaudan. O may kanagnaud di tabalay. Ha? Ay, kwa? Sige ante. Ay na. Agyaman na. Oray, agabang da. Kwa kanakan. Manungay ti abang da. Sana nante. Ta makipagnaudak mo iti libre iti balayo. Isa saan tan nga agabang. Ay nakasingsingpit ka talaga. Jimmy, apay nga intulok mo nga agnaid da insan mo iji balay mo. Awan mat sabsabari ante. Kan masyanak kamin karakwada. Kan nasingpat dante ay kanya. Isa jak mabali na paayon ita. Kahit pag naidamon ngay. Iji balay da ante Eva ante. Anya, no kasta. Agsinukat kayo ni ti pagnaadan. Huwan ante. Kat kasanon ngay no mga asawa kan. Pag naadan yun to ngayon iti pamilyam. Agsubli kami to iji balay ko ante. Ay, kita akaanakan. Di ka unag taltalagtan eh. At da sa bali nga ugali di kabsat may anima ng iba. At da diyo amo nga ugali na antiyo kanakan. Di mi laing bagbaga kada kayo, tanong mabalin. Di mi kayat nga agiginura tayo nga agkakabagyan. Ha? Anya ti kaya ti asawan, Auntie Lenny. Ay, basta agpaliiw ka kan agridam ka kaanakan. Sana gaputan na singput ti tao kan ka nasaya at ti pinsar na. Ado, tagin sisingput lang. Tapno maala na ti kayat na kan ka, Jimmy. Nato, awan ka ng tayon. Ingka maagdiskitar iti mailuto Siya ka kanayon tagdisdiskitar. Nasakit nga ron ti ulok arumar. Nagpudot. Agaw awir ka nga raw ta siyak ti rumor nga agdiskitar iti kanan tayo. Ala, ipaidam ni baby di ta indayon tabantaya. Ay, pasensya anak pa langit Ay, sumila ta ti aramid di anak ta, iba. Sa doon milag ta. Maturog lat kukuen na iji balay ni Jimmy. Ay na, problema dan dayta. Tinapatay. Limasin dan iti pagnaidan. Ha? Saan ako na ma-stress iti anak ta. Ken adan balay na. Anya balay na ngay bagbagan. Kayat ko asawan. Adan libre pagnaidan na. Wine, saan nga agnanayon nga agnaid dayjay. Ta saan da ako ko dayjay. Ay na, saan to apapanawon ni Jimmy da? Tanasingpot ti ka anak ka. Ken iso nga raw ngay nayabak ni Jimmy nga agnaid dito'y balay. Tapno di napapanawon da nataw iti balay na. Kay, kasano no mga asawan? Pangibalayan na kumay ti agbalin nga asawa na ngay. Ay na, saan na bang asawa ni Jimmy? Aglaklakay kanuwa baraw. Kastatin baga na kanya. Manang Eva, damag ko analakom kanun jay dagaday di tatang tayo. Puno ay ha? Wine. Apay aya. No sa pulin yaw tinaglakwak ay awanay. Himbayag kaw ni ti utang kaw a pinagpaagas ko ide iti day di tatang kenanan. Ha? Siyak bay, tinangi papa-ospital kadakwada ide. San aya? Inggas gastusak ida. Nakautangak iti dakkelagatan. Gapaw iti panang papaagas ko ide kadakwada. Iswa diyo sa pulan ti naglakwak iti daga. Time bayad kaw ni ti utang kaw. Tangay di mo kaya tagtrabaho. Bantayan na kiti anak tatasyak ti manggad nato. Ay kawan ha. Ang pagtrabaho maya. Agabrodak. Pagabrodan nakti kasinsin ko nga damot lay ja abroad. Anya? Panawan na kami kadagiti anak ta. Kat kapilitan at di ka magtrabaho. Dumakdak ka lang dagiti anak ta ngam awang pala trabaho. Ay, jak ka ba ilan nabantayan amin dagiti anak ta. Iso nga agpatulong ka kaninanang mo. Taalaan na ti daddo mga anak tayo di balay da. Anya? Para day talang di mo kabailan. Basta ipan mo dagiti babasit nga anak tayo di balayaw. Agbati ti inuuna kanti may kadwa. Ta isoda ti bantayak bakit? Anya? Nataw,
Kwarta man may. Awan kwartak na na. Sakit di ko mati kanyo tanay. Awan igatang ko iti bagas may. Anya? Ay, manunabulan ni Lisa ijay abroad. Ngamawan pa ilang impawit na. Hindi magarot agparparit na ti awanan pa in a babae manipod nag-abroad. Anda siguro lalaki na ijay. Anya? Ay, awaga ma. Dumawat ka iti kwarta. Anyat serbina nga madayaw. No, di da kay mo't ikan iti kwartayo. Pagawidom lang ay nukas tamot lang. Di na nga rod sungsung batang ti awag ko. Iso ang masuruna. Ante, anda ka doa kasi mang pwet. Ni Jeline, nobiyak. Jeline, nyantik. Naimbag ng oras yun, nana. Na, kano pa'y nga at danubiam, Jimay? Nakaamuam kan kuha na ngay. Master Gamida, dito'y unang ti pagsasaritaan tayo. Saan anita ayan tiridaw? Unay kan aya bakay? Ala. Sumbrag kayo. Ano kasta, mag-asawa ka, Jimay? Uwan angkel, umdas mat siguro ti ornong ko apagkasaran may itinobiyak. Kan oray simple lang nga kasara. Wen, tanay, ang mga nubalakayan ka baraw. Mag-asawa ka pa ilang amin, Jimay. Kung nagrigat ti adda asawa na. Bayabaw, day ta asasawa. Apay aya nga upayam ang mga asawa ta kaanakam. Kakasapulan na nga rod matikadwa. Ay kay, kasanun ngay numangasawan. Pangiyawidan ng tungay iti asawaan na. Kayawid na di balay na Ada mo balay na. Ay, di mo basta papanawon danataw ijay. Tanabayagdan nga nanaid ijay, Jibeng. Ha? Yawid mo dito'y balay ti asawam. Basta di mo papanawan ti kasinsin mo ijay balay mo. Tadata ti agkalaban. Apay kay akasta ti sa umiba. Awan karbangam iti balay ni Jimay. Tasaan mo ako ko dayjay. Tawid ko dayjay adaga. Ngaminted ko laeng itinatayon ngay nayaw, Jimay. Maasya na kin kwa na. Isumay ti impatawid na kin ka. Kayat ko asublion dayjay, mabaleng. Ay di mo amuti bagbagam ababakitan. Nagan mo ayatin nakanagan iti titulo dayjay adaga. Apule MacArthur! Awan bibiyang mo iti daytoy, naawatam! Ulitan, Jimmy. Numangasawa ka, dito'y balay, ti pangisang petam, iti asawaam, Di mo papapanawan danataw, ijay balay mo. Naawatam! Dito'y balayan ti pagnaidan ta, Jimmy. Tanadlaw ko iti ikit mo, adinak kaya ta para ken ka. Pasensya mo niya, antek, Jeline. Okay lang. Aw-awatin talatan. Tanarigat ti makiap-apa, Jimmy. Jak polos ni namnama ti kas di nga ramidan ti ikit ko. Isumot lang na kasing singpat kanya kiti kalabas. Gayam, anda sa bali agagam na. Ala, ikararagan talatan ni Antim. Tapno malawlawagan ti panunot na. Dalusak to'y aglawlaw to'y palay ni Jimmy. Ang palay mo ten ti anak ko. Rumbeng la ti anak ko ti agnaid dito. Di na mabali na papanawon danato dito. Lula! Di tatang! Ay! Baybayan nyo nung nakaturog pa'y ti amayaw. Agring tulatan no kayat na. Lula, saan may matan na maring? Saan sa matan nga gang angas? Anya! Ay! Anya ka din dito nga ibagbagam mo po? Nan! Intaban kita, inti amayaw! Nato! Anak ko aya! Apay ngayon nagsapat ti ipapadaw mo! Kasanong dagiti anak mo! Anak
kuya. Alaak dagiti anak ko. Tagnad kami ni ije balay dagiti dadakkel ko nanang. Ay, kat, adaking kaday talisa. Tano siya, wan maikarik ang may tulong ko kadagiti anak mo. Uwan nanang, maawatak dayta. Aladak daytoy. Tatlo sana na makastrap ni Jimmy dito'y sular. Ha! Saan nagaputan na tayon ti anak ko kat nawaya mo tinngag subli dito'y balay na. Ay saus, nasa magmanon dito'y. Ay, paras pasak man pa eh. Sa ko ituloy ti panagalad ko. Nda. Anak ko ti napada ka. Unag! Alay ko! Tinukawanak! Anday ko! Kumusta niyan, te, Uncle? Kayawanan ba raw? Sana na isang butibiyag ni Antem dito ospital. Ay, natayin ni Antem. Kaya po itigita, di karasain. Anya? Ay na, kamaudyanan na, nakasubli kamutlaangan dito'y balay mo, Jimmy Barok. Uwanan, te. Dito'y kami ngagna diti asawa. Trumbang laang, nakukwayo daytoy kaanakan. Ante, Kabsat ko day di antim nga Eva, jak kanunong antim adi nga aramid na. Ti kinaagom na iti daga. Kinapudno na adu ti inaguman na. Ado nga amang titinawid na adaga ngam da kami akakabsat na. Ngam itata na tayan, di na mangarod na itugot dagita nga inagaguman na. ante, Iso amaday ti agag-agom. Di mo almanan ti saan mo ako kwa, ta di mo may tugot dagita intun pumusay ka. Alaga gayam di tamanan, tinagibusan ti sabali manan napakasaritaan, dito'y drama tayo. Biyag. Ti tao. Musical scoring. Eli Palacio. Insurat ti pagayam yo Jenna Almoite. Agyaman kami, God bless si Titong Galmaysa.